Sepostola akopane ke mokete wa selemo le selemo February ka mane ka kwa Riverside Kwetlisong College Hall mokete o tlisa ke setso sa maludi e leng yona Sesama re tsamaya ka dihlopha tse kang bo Christ in Jerusalem kopano ya Sepostola Independent Church in Christ o tswa ka mane ka Katlehong Gauteng Physically Church Choir, the True Salvation Church Choir, Universal Catholic Church Choir mokete ona o tlisa ke Sesama e leng yona setso sa maludi ka mane ka Kwetlisong College Hall Riverside date ke di 18th of February 2024 ticket ya fumana ticket ke bokae ticket ke 50 rand from 11 AM until 6 PM ona mokete o sike wa feta ke Sepostola mino wa sekuku search